На Кичевскиот пазар граѓаните излегува да се снабдат со потребните намирници за празничната трпеза за Курбан Бајрам. Со кеси во рацете им престапуваат на продавачите, прашуваат за цените, но голем дел од нив заминуваат без да купат ништо. ТВ21 разговараше со дел од граѓаните да видиме како се подготвуваат за празникот, особено во време кога цените постојано растат. За месото, но и курбаните, граѓаните велат цените се превисоки и не се достапни за секого. Për 100 miljard në ajoheq termoshkon. Kurbane a keni marrë, a menoni të merrni, a janë shtrenjtë? Ku marr kurbane ma 200 euro. Se njerëzit tonin janë të vëbek, s'kan pare, këta I kanë shtrenë, gjoja, e s'un më rrejnë, që ti blien. Po mishin? Plata, mishin, kur t'hajnë mish në shtatit. Ne, kur të hajnë mish, po të nga shtati, ja. Unë më rrejnë vetëm, po, për vete, një. A me qenë me familje nuk janë, pak janë. Ka vdekë, kanë hypë çmime të shumë. 100 herë ronja, ma që nuk shumë zafmeta. Me punu është lirë. Me më punu janë çmimet janë pak si të larta. Граѓаните велат дека цените на месото почнуваат од 800 денари нагоре, а поскапени се и курбаните. Празникот Курбан Бајрам оваа година е на 6 јуни во петок.